and then uzobusuka ke ekhaya wena sewuyiyela wedwa uyosebenza ngoba angifuni ukubaleka ngaze ngibaleke mina phela mase sibuya ukubuya kwethu kuzobe kukubaleka bengicela ukuthi mina ngilokhuze bengicela ukuthi mina ungihambise nje ufike ungishiye ungihambise ekhaya bese ubuya kuzosebenza nangempela bavumelana ke bahamba kumsenge kwa driver yena ngoba kade driver amatekisi eGoli umsenge ukuba Izinkabi uqala eThekwini driver amatekisi waseGoli wafika waphatha isibhamu ngeGoli ngabo 2010 but uqale ngo2007 ukudrive. So mabefika kulomuzi wenyanga ikhomba intombazane ithi nakho kumuzi wenyanga bekhombe ngoba bafika ebusuku nje ngabo 10-11 bekhombe kisho intombazane ukuthi indlu yenyanga ngisola ukuthi le angithi uma nisenyangeni nje nizofuna usizo nibambe line egcekeni uyakwazi ngaphandle nje ukuthi uzutshelwe uyabona isigodlo lesi la inyanga esebenzela khona lapha yayindlayo le ngokubona mayiphuma mhlambe noma sebelethele ukudla nani so intokazi le ehamba nomsenga yayazi kubuya lenyanga bayazi abaningi kubuya lenyanga lapha eMandeni so yafika umkhombisa umsenge lentokazi yathi nakho ubuya lenyanga nasi isigodlo nanku umuzi nansi indlu yenyanga wayeseyithatha imoto umsenge wayikhomba emuva ke manje esehambisele intombazane kubo wafuka ishiya lapha ku-N2 yathi izoyihambela sengabo kusho kwasengabo bani kwasengabo 1 kanje kwasengabo 1 ebusuku 1 kuya ku2 ephinde suke ke manje umsenge kubo kade eqeda ukubeka lengane useqonde engqoko ubuya lenyanga uhamba yedwa uhlomile uhamba uphethe nalo 40,000 uhamba manje yedwa useqonde kubuya lenyanga useyosebenza angithi mawusuhamba lo muntu njalo ngobenza yonke lento akazelali nje sidala akaze ukuthi qotho lokho esuka eMpumalanga cishe ngabe ekseni ngomsombuluko imini yonke behamba wazofika la ntambama mayifika ntambama oyedlula nje bese eyobona umzi wenyanga wabuya buyisa lo dadu wakhona lo sisi wakhona wayesebuyela kubuya inyanga ke manje eseyosebenza wathi mayedlule edokodweni lapha ya maqondana ne-toll gate edokodweni ngoba uhamba N2 i-toll gate la ngaphandle wathi medlula khona kwasho ukuthi ubuthongo sebumficile bayazi ke abaningi mu drive yabona mu drive uthi uhamba indleleni ukuwozele uphaphama usendleleni ubuye ukhumbule ukuthi hayibo ngiya drive so ma especially uhamba wedwa engekho umuntu oxoxisana naye umsenge uthi wayigcina lalina ke nezulu kushuthi wazunywa ubuthongo esendleleni yaphaphalaza imoto yaphuma kabuhlungu yaphaphalaza imoto yaphuma kabuhlungu ku-N2 yashayisa insimbi yazi yaphumela ngale ngenhlanhla ngoba uthi yena waphaphama nje sekwenzekile lokho akubonanga nokuthi kwenzeka kanjani ngoba wavele uyazi umuntu mayilimala nemoto umqondo ungathi nami yakangishayisa imoto umqondo kodwa ngenhlanhla ngilimalanga kakhulu kodwa nje umqondo wathi ukuhamba leso sikhashana ngoba yangishayisa yabuya ngashona pha yangishaya nje kanti iqhunga phezulu ngabuya ngashaya phansi ngavuka ngangazi ukuthi kwenzakalani mina ngangabona nokuthi imoto lengishayisayo cabanga ke kuleyo ngozana nje encane kangako bese ubheka kuyingozi enkulu naye umsengu uthi waphaphama eselele phansi nje imoto ikanje yakusho ukuthi yamkhipha eselele phansi imoto ikanje waphaphama waqale wangazi ukuthi kwenzakalani mayithi uyasukuma ufuna ukusukuma akusukumeki mayithi uyasukuma ufuna ukusukuma kusho ukuthi wayitubekile kanti uphukile la onyaweni wayiphukile la uvavekile la onyaweni ngenhlanhla ngesikhathi elimala umsenge mayesho kwakunomuntu wesifazane kusho ukuthi wayilandela umuntu wesifazane ngemuva imoto yayimlandela wayilandela imoto yomuntu wesifazane ngemuva ngoba kwase kula ku5 sekusile phela kusehlobo and then uthi
yathi makushuthi lo muntu wesifazane wathi mayibona imoto uphaphalaza wa driver wazoma waqondana nayo wehla Nkosi yami wazosiza ngoba wasizakala khona lapho ngaso leso sikhathi uthi wambamba lo muntu wesifazane nakhona umqondo usahambile waqale wangazi ukuthi kwenzakalani ubanjwelana uyabona wanga understand wabuya umqondo ukuthi hayibo ngilimale nemoto wayesetshena lo wesifazane ukuthi lalelana kahle kahle ngifuna ukubaleka angifuna amaphoyisa engifice la wakhipha imali 40,000 wakhombisa lo wesifazane wathi nansi imali ngiyiphethe ngizokusiza ngicela ungithathe ngisesibhedlela ngoba ngiyabona la ngathi ngilimele la ngempela la wawuvavekile umlenze wabona ukuthi ulimele wamsiza lo muntu wesifazane wayesethi imoto post wenze njani wathi imoto asishiye lapha emotweni kwakukhona isibhamu i88 kanye nenhlamvu bavele bayishiya imoto bangena wamqula lo muntu wesifazane wamjeka umsengo wazomfaka emotweni yakhe wamthatha wamphuthumisa esibhedlela bajika wamphuthumisa esibhedlela nje sithe ukuqhela nasemandeni hayi endaweni yasemandeni wafika wangena khona esibhedlela wamshiya lo wesifazane waseyihambela indlela yakhe wasala umsengo esibhedlela kwase kuba uyena ozoyishola ukuthi ulinyazwe yini uyena ozoyishola ukuthi ulinyazwe yini ngobela waphuma ke lo wesifazane wahamba uyazi ke umuntu mayese esesibhedlela enecala akahlali phuma ngayo indlela it's either ukutshela ukuthi uya kuyi private doctor or uyakuphi kodwa nje akahlali ngoba uyazi ukuthi amaphoyisa asengafuna noma yinini umsenge walimala ngolwesingaka kusho kwase kulwesibili kwawolwesithathu ngolwesine waphuma esibhedlela nakhona waphuma isikhathi singakashayi banele bamfaka nje ukhonkolo wavela waphuma wahamba so mayisephumile ebese angithi manje ngoba sebeze bawuqala umsebenzi kufanele wenzeke bese fonela lo mama lo mayisephumile umsenge bese fonela lo mama emtsheni ukuthi manje akabange sakwazi ukuyoshaya inyanga walimala kanje ebese khala ke lo mama ukuthi manje lo msebenzi uzokwenzeka nini ngoba uyaphuthuma bese fonela inye insizwa yase Vryheid yakubu umsenge yakomkhwanazi nako de Vryheid wathi ucela ukuthi yomshayela lenyanga lo 30 osele ngakulo mama uzothathwa yilensizwa le futhi mawuthi yakhala engayigcwalisela naye ngoba usenayo phela imali yasumela phezulu nalensizwa kamkhwanazi yase Vryheid yeza kubuka lo mama yafike yathi yona ingayishangisha emini lenyanga ucabange nje ukuthi lapha eBhayibhelini kuyakuthi ungahambi nabakolodayo shuthi ungahambi nabantu abagangayo ungagangi wena yuweli ke leyo nto kusuke ichaza izinto eziningi ungahambi nabantu abangalungile uma wena uzazi ukuthi ulungile ngoba kwesinye isikhathi uzohamba nabantu abaziyo ukuthi badleni bona beyokufaka empini kanti wena udle lutho ufika ulimali buka nje lensizwa kamkhwanazi yafonela umsenge uthi umsenge yona yavele yathi mina leyo nyanga leyo ngayishaya imini mina nginankinga nayo ngingayisha nje imini yafikela kubuka lo mama yathatha indodakazi yalo mama lo le eyayikade yokhombisa umsenge yathi yafika nayo insizwe ezimbili kwayiye esithathe esithatha le ntombazane esithi sizohamba wena sisi ufika usikhombisa umuzi ngoba asiwazi umuzi thina sizofika njengabantu abazofuna usizo nawe kuzoba angithi wake waya wena sisi lapha nawe kuzoba ngathi uzoyifunela usizo bahamba laba abantu bawu4 kodwa bahamba sengazi ukuthi behlukene bafika lapha kulensi kubuka lenyanga bafike bahlala wathola ukuthi inyanga ayikho ushando wathola ukuthi akekho wayosebenza bacela inamba ukuthi bamfonele banikezwe inamba benikezwe izingane zakhona ngiyazazi ngisho ingane zakhona nje amantombazane alapha kodwa wona wangazi ngiyazi bayinikeza lensizwa kufaka ibhlukwe losisi lo bayinika lensizwa kwaba sengathi abantu abafona nje babesegcekeni bafona abafuna usizo lwenyanga bathi bazohamba nawo beMaritzburg bathi bangabase Maritzburg yangalibamba unyanga ucingo bayifonele yangalibamba ucingo
bayifonela isikhathi eside kwaze kwasho ngoba belokhu befike ekseni ngabo 8 imoto babeshiye ku-N2 lapha ngoba babetsheni bazothi bafika beyifice beyithola inyanga bese beyasebenza bese beyabuya nebhadi bangayithola leyo nyanga bahlala khona kwaze washa u2 inyanga lokhu ngalibamba ucingo zasho ingane ukuthi hayi kusho ukuthi ubaba la kakhona ubhizi uyasebenza ngoba vele uhambe ngokuyosebenza mhlawumbe ngeke kwazi ukubamba ucingo bahlala kwaze washa u2 kwathi bakusha u2 basebethi hayi sesiyobuye simfonela ubaba siyahamba la ngempela bahamba wasinda kanjalo inyanga le ulo ushando that was 2016 wasinda kanjalo usinda angazi ukuthi lo mama wagcina enze njani ngoba wagcina umsebenzi veleke phela inkabi imbusuku ayinikeza imali wathi ayosebenza umsebenzi awukwazi ukubusa ilandelela ukuthi umsebenzi awenze kodwa ayibagcina bengayenzanga lutho inyanga naye lo mfongo bawaya kanye emva kwalapho wabuya wayihambela futhi abange bamnikeza u30 bamnika u30 lo awusele ababange besakhuluma okunye kusho ukuthi 70,000 walo mama wacwila kanjalo wahamba uma nje ngizobuyele ngiyakhumbula ukuthi ubaba ushanda inyanga ushone last year nakhona washona elinyazwa ngabantu futhi angibazi ke bona ngifuna uqamba amanga asikalithola udaba lwabo asazi noma bagcina beboshwe noma bagcina bengaboshwanga kodwa abantu abafika bengabantu abazofuna usizo kuyena ngake ngabhala ngodaba la abantu ababefika bezofuna usizo angazi ukuthi inyanga ngoba zona ziyakwazi ukubona inyanga eziningi zifa kanjalo lezi nje futhi ezisebenza zifa kanjalo kuvele kufika umuntu engathi uzofuna usizo afika ishaya inyanga ishona angazi ukuthi yini engayenza ukufasa amasokisazo zikwazi ukubona umuntu ozongena egcekeni ukuthi lo yamuntu akalungile angazi ukuthi bese zenze njani ngaye angazi ukuthi zingenza kanjani ngizobuya ke ngikutshela ukuthi isiphi isizathu esasenza ukuthi lo mama eze ethenga inkabi zokuthi ziyobulala le yanyanga ngizokutshela isizathu ukuthi yini yenza ukuthi lo mama ezedele konke namadodakazi akhe beze bethenge inkabi ukuthi ziyobulala inyanga ngizokutshela isizathu sokuthi yini eyenza ukuthi lo mama ezedele yonke into yakhe ehlanganisa imali namadodakazi bethenga inkabi beyodubula inyanga befuna ukuyobulala le yanyanga kodwa ngaphambi kokuthi ngifike lapho ngifisa ukusho ukuthi mina ngathi inyanga ngisayihambi I mean empeleni umuntu ohlolayo neweleke nenyanga isikhathi esiningi milapha iqala ngokuhlola ebese ikutshela ukuthi izolapha kanje mina ngibahamba labo bantu ngangibahamba phambilini but angisabahambi manje cabanga ukuthi sengangachaza ukuthi why ngingabahambi kodwa futhi angisho ukuthi omunye umuntu engabahambi kodwa umuntu ongifonelayo mina osuke ekhuluma indaba ukuthi ufuna usizo ngiya ngimtshene ukuthi ungayi enyangeni ungakuyohlola ngiya ngimtshene lo muntu yedwa ukuthi ungakuyohlola bese ngimtshela izathu thina sike sikhule thina ekhaya kini thothu umncane kukhule nje kunenyanga efikayo ekhaya kini mhlawumbe ibizo ubaba wakho or obhuti bakho vele wena utshena ubona ngoba sekwenziwa nje uthi mukhula ebese wazi ukuthi bese ugcina sewusazi izizathu sokuthi yini lenyanga isuke ifikela ekhaya thola ukuthi mabexoxa ekhaya kini ukuthi hayi isuke izoqinisa isuke izokwenza ukuthi uma ukhule uyingane ikhule ngaphansi kwaleso simo ukhula wazi ukuthi umuzi uqiniswa inyanga ukhula wazi ukuthi wena ulutho ngaphandle kwenyanga noma ngaphandle komthandazo othile la ekhaya njani lutho ngaphandle kwalowo mthandazo ebese kuthi nawe mawusumdala bese ba uwena oqhubeka wenza leyo nto leyo mhlawumbe futhi isizathu sakho singafani nesikababa wakho sokulanda inyanga mhlawumbe nevision igcina ingasafani
nekababa wakho, ngoba ezinye izinto esizenzayo ezazenziwa ngabazali bethu asizazi inhloso nqa ngekugcineni ukuthi yini inhloso yokuthi njoba belanda leyo nyanga noma umthandazo. At the end of the day yini abasuke befuna ukuyizuza. Sigcine ke thina sikhula siyenza leyo nto singasafuni ukuzuza lokho kwakufuna ukuzuzwa ngabazali. Ngifuna ukungena endabeni kalomama. Ngiyafisa ukuthi umuntu omama nje ozele nezingane onezingane ayilalele le ndaba ngoba inesifundo esikhulu kodwa isibhlungu. Inesifundo esikhulu esibhlungu. Ngiyafisa ukuthi eyilalele beyilalele isizathu salomama sokuthi why afuna ukubulala lenyanga le. Sizongena kulolu daba.